Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Tāne I Paeārau me te Moana by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero, and the first is Paeārau. It means to be shipwrecked. Kua Paeārau tōna waka I Mokoia. His waka has wrecked on Mokoia. Our second kupu is actually two kupu, hau whakarawarawa, and it means gale force wind. Me noho kiro whare hei a pōpō, kei tokia e te hau whakarawarawa. You better stay inside tomorrow or else you'll be blown around by the gale force winds. Kia are mai ngā taringa listen out for these kupu hou in the kōrero, kia hāna nā hoki te noho whakarongo mai e hoa mā. Te Tāne I Paeārau me te Moana, nā Aesop. Tērā tētahi tāne, I Paeārau ki tātahi, ka hoki ki te moe, I muri I tāna motomoto I ngā ngaru. I tāna ohonga ake, ka karawhiua te Moana, he kino no tana whakapuapua I te tangata ki ngā wai marino ka tahi. Ka rua, he huri nāna kia pō kare kare, hei tā te tangata whakatere atu. Nā wai, ka kotahi atu te waka me te kaihoe ki te korokoro o te parata. Ka ara ake te Moana hei taniwha. Ka whakahoki ai, kei ua pare ngia a hau e tai, mea roke ki ngā hau. Ko te tikanga ia kua marino, kua haumaru hoki au pēnei te whenua. E o tia no, I te pūhia mai ōku e te āwha me te hau whakarawarawa, ka haihai tia a hau, ka tukuna te nguha te tangata whenua mai nei ki au. Ko te kiko o te kōrero, me tika te ahunga o te uaparenga. The Shipwrecked Man and the Sea by Aesop. A shipwrecked man cast up on the beach fell asleep after his struggle with the waves. When he woke up, he bitterly reproached the sea for its treachery in enticing men with its smooth and smiling surface. And then, when they were well embarked, turning in fury upon them and sending both ship and sailors to destruction. The sea arose in the form of a person and replied, "Lay not the blame on me, sailor, but on the winds. By nature, I am as calm and safe as the land itself, but the winds fall upon me with their gusts and gales and lash me into a fury that is not natural to me." The moral being, place blame where it is due. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. Did you know if you're a kaimahi in kura, kohanga reo, puna reo, or schools across Aotearoa, we're giving you free access to Patreon. That includes early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is more than 100 posts. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address, and we'll send you a Patreon link. This is still just $6 for anyone else who wants to join. A big mihi goes out to our Patreon supporters, without whom this podcast couldn't be ad-free. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtau way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a big difference. If you have friends in whānau who might like our kaupapa as well, please share it with them. You can also follow us on Instagram. And if you want to get in touch with us about the podcast, you can email us or send us a message on Instagram. Ko Taurapa au e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.